Nay, anong sangsangitam, Amy? Buy-buyaam nang italadawan nyo itinobyom sa kagsangit-sangit. Apay, nan ano tanubyom, anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Iso na lang, Awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ay una yan. May kaduan day taapan nakalukom manakaw. Di kan tumat nga minagnaknakam. Kunak akilatisem pay nga umura tigalad ti may sa alalakay sa kanto agtalagken kuana. Darasudos kamat ngamen. Sumurot ka adangos no awisen da ka. Tatang. Ngala, agrelax ka. Mailiw-liwag mong tumot lang day ta. Data nga minta naglaka nga mamat pati data nga amin nga ibaga ti lalaki pati anak. Ay, huwan nga ron Anya nga linuko naman ay. Kanayon da nga lukuan ti kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigra. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't dengdenggen na. Nadagaram kan kuana, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalakay. Anak lang nga tultuladen. Naan nadakmango. Natanangak nga agdis-desisyon. Siya kumangamin tituladen ni Eme Imbag katyatahan nga masiksikugan. Wan nga raw. Isa ano maminsan. Saan kuman ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki. Umaya ko magpasyar niya balayo amang nadagunget, Diana. Ne, asino kumamatag-ungat nga'y baldo? Apay, awan aya, Diana. Anmat nga agungat ni tatang ko? Ti kayat ko asawin, awan nobyam nga agunget. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Singlak nga kan kanayon. Apay ngay, kat di kabsat mo agsusukat tinobyo na. Iso na ngamahan kanyak. Mabutang nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti kabsat ko, Baldo. Kan na yung dangal lukulukuan. Kaslatad ta, nagsinadamanan ije na udi nga boyfriend na. Nagsinada na ya? Katnuan! Apa nga di makal nga dagita matam. Ha? Ay, awan Diana. Ay, nukasta, single manan ni ading mo nga Amy. Katuan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Aywan, madamag ko man lahat. Manot tawan ni tatang yawn. Nasurukan nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasla 50 lat taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. Iso te karo-pro pa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang yaw. Nagpipintas kayong anak na. Naimbag man ta sana mga sawa. Haan siguron. Tahan mat nga agar-aram. Iso na ati ar-aram manda. Ay, sana maliklikan. Ta nataer ngamin ni tatang yaw. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwin nga rod pati ba bakit agpapapansin da kanya na. Ngam, apay nga napan ka ni tatang ko ti saritaan ta. Ano di ako namtadtay? Agpasyar ka ije balay me. Makitan to, Diana. Inton addawayak. Naimbag nga orasyo, Tatadolpo. Mabaling tagpasyar? Nay, sigamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman nagtata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kailangan kat rumarlat at ikinataer yaw. Awanay. Nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matayin. Ayun, nataer kay latatata. Agyaman ak kasta baraw. Asino ti pasyaram ni kadi Amy wano ni Diana. Ni Amy ko tata.
Sige, mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata, kasi sinadala ang iti boyfriend na nga maagpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan iti nobyo na isa pinasyar na di kamsat mao. Awan sir, serbeti pa nagpapentas ko. Hanmat gaya masyak ti araman ni Baldo. Apay kurso na adam ayan ni Baldaw. Iso na, tagkurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyar ito balay. Kamsa balam at ti pasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo dayana. Saan na ba't nabasol no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo iso nga pinasyardan. Dayana, Siyak ti luklukuan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtad ta sa balit araman na. anyat ko na nakil kaaya. Kuna na nga rod nga pasyaran na kide. Nga mabahin ka no lang. Tadtanimat gayam ti araman na. Ay, kit, bay-bay amon Bareng kayatan ni Emi ni Baldaw ta nasingpet da niya abaraw. Naggaget pa'y. Saan ba't siguro ngagsangit ni Emi no ni Baldo ti pakiinayatan na? Awan inururay ko ti umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Katanyat mabalin mo nga'y no ni Emi ti kayat na nga armay. Siyak nga rod, dahil baga na idi nga pasyaran na. Ay, diyak kaya ti malas-lastugan. Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Emi. Uwan tatang. Kat, aklunam ka day. Diyak amutang. Kasla awan mo't panagayat ko ken kuana. Diyak ngamin kayat timikinayat iti kalugaran tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ken ka. Nasingpet na baro day jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilukwan day jay. Aklunam kit din. Panunutok pa'y mo't ana imbag tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklunam ida adagos nga oray di mo matunay am mo ida. Gamje kalugaran tayo. Karupa tayo pa'y. Panunutom pa'y laang. May mayat ni Baldo ta am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo hana nga kaya tatang. Basta dumkit din ni Baldo Eme, hang kayong agbagay. Ha? Kan salawahan ka di dayjay, aglas-lastog. Pag kunaam ngay manang, Wanata kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak ti araman na ngam si kamat gayam. Bulbulas to nga lalaki nga. Itid mo ni Baldo kanyak, tanabayagan nga siyak ti bagbagan na nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga rodeta. Iso nga baybayaan mo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy na ti imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madaan iti boyfriend. awan ka di pa ni Baldo, tatang. Umay ka di dito balay? Iso mati ko na tatang, pasyaran na ka no. Kahit anya ti planaw. Aklunam ka na wano bastedem ni Baldaw. Ay, kasla makaritak mo titimbaga ni Manang Diana. Makarit nga. Di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak maten kaya tapaluspusan. Anya? Kahit aklunam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta, aglaban ta, Eme. Payalapdan nak manang. Ikadno ngay adamot panagayat ko ken ko ana. Kunam to pa kan ni tatang idengahan mo nga kaya ti makiinayat iti kalugaran tayo. Ikadno ngay nagbaliw ti pangideng ko manang. Wana ngam amumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man amo. Tasi kamatan ti paspasyaran na. Saan kayon nga grikyar? Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Balto ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Ison ati pagpaarama manang.
Ay, saan na numartag tumot lang? Uray agbaak kandayana, nuartag tumot lang ti pakyasawaam. Pagan ano kumamat ngamin day jangay? Pipya ni Baldo ata nasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang, saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadulpo, na kayo mo't ngayam. Sumar kayo Agyaman na, Baldo. Ala, agtugaw kayo tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo diti balay. Napatigsakit diti gagarayo Uy, tanay. At manday, mapaspasamak kay di balay. Anya? Apa tata? Pangasim baraw. Di ka pala mapanin di balay, tanay. Agap apamutun nagtagkabsat gapukin ka. Anya? Ni apa nga tata? Ay, jag amo ka nagijay. Kasla na laubay. Basta sika ti pagapapaan da. Iso sardengam pala ti umay iji balay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga aga pa nagitagkabsat nga pulang ti lalaki. Anyan? No kasta agayat da adwa kanyak tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makaingis sumakmot ka nagjadwa. Aywan, sino tinang pukis ka na kayo tata? Magbagay yung matapukis yaw. Anda ti maar kayaw. Ay na, tayo ka anakakman ni Dya ilay. Dahil dya ti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kastoy apukis baraw. Ibagap mo kayat mo, ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan akong nagpukis? Kayat konti agpalong hair. Anya? Huwag tata, agpalong hairak. Sakto ipakulot ti mordong na. Anya? Anyat itsuraemon nga, no kasta ti buok mo, Baldaw. Ay, mayat tata. Sakon to pakuluran ti mordong na ti blan. Mayat napintas. Sige nga raw, mapanakon baraw. Nagilaang tigagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak ita iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo iti kapiyaw. Ay sana nakababain. Bastag kapi kayo tata. Gumura ak no paayan tak. Ramanan niyo tilinutaw. Alang arod makamuka baraw. Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme? Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga syakti pa syaram, ngamjay mat gayam kabsat ko. Nang namnam akpay mat ngarod. Pastrikam ni Baldo manang. Tada importante nga ibaga na kanya. Kanuri siya, ada na patag nga ibagakyan ko na. Sana da kayo tigagarak, Emi, Diana. Ha? At dala ko maibagak ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Apay ngay kanak iti Baldaw. Ginatang mo ka din na ito, oy. Uwan tata. Brand new na ito. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. San mga bagay tag batoy ti kasdya tata, nataer ka. Kasta ti maibagay kin ka. Adda nga umubing kan tumaer ka no dahi tati isuot mo. Anya, ay sus, yamanak nga rod di mat kunak, adi ka pala umay niti balay. Di kayo madanagan tata, awan armag ka na kiti anak yaw. Si kamat ti gagarak, saan mat nga isuda? Aywan tata, mabaling tagpakuyo kada kayo inton bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, baraw. Ijay barbershop ti kaanakan niyo. Ada ngamin tayo kaanak kak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop ti kaanakan niyo ijay ilay. Ay katuwa ala kuyugan kay taw. Sarabalay ta awan pay araminak no bigat. Baldo,
Pudno aya nga ararmem kano dagiti agkabsat nga eme ken Diana. Paggidgid da nemmet kano ida nga armen anak ka. Anyamot day ta adamag na nang. Nakadamdamagan niyo mo't dita. Like amom laptan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti istambay gestor. Palso day ta adamag na nang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno? Isa di kay mamati adagos. Iso nga rod nga ikon-confirm ka nagpaiso no saan. Awan kinapudno ray ta. Subsobran damot ti istorya. Inaram ko lang na minsan ni Amy. Sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpaiso ti dila dagiti maritesen aya. Nayunan dati istorya. No sana manayunan, makisayan. Huwag nga rod Iso da ita ti pag-aapaan ti tattao. Tama na nayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinardengam nga inaram ni Amy. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumamangam ni Amy. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Amy idi. Anya? Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. Anya? Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwestom ijay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't manan datatang kan Baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti pa nagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kano ni Baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Diyak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, eme. Saan mo tin manang? Si Kangay. Karo ang ahaan. Basta awak nga rod. Apay nga taasim mardeng nga agaram kanyak. Sapay planok nga aklunan. Taamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan ta araman na kanyatan. Tapno haan ta nga agapa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti anwang kat regalo ken ka Tata Dulpo. Ngam di mo ibagbagang hinted ko No dagdamag, ibagam nga impatarakan ko lang ken ka. Apay ngay, regalwan lak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mobile daw. Awan problema iti day tata. Basta parakin ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta naasidag tirik nakin ka tata. Maay-ayo ak tunggal makitkitak ti nagtaer arupam. Ala, yawid tam to inwang mo. Tata Dulpo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak bal daw. Una ta may kabalunan, nagluto akiti pansit, kan nagtimpla akiti juice. Ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Umay kan, mapanta pa'y agmerienda di sirok ti mangga, Dulpo. Nay, apay berbir nga sanak ngay barok. Basta umay kan, yag mo ti imam, ta kibinan ka, Dulpo. Awan pa ni tatang eme. Awan pa'y mat manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ijetalon. May, Diana, inyo anak ka, tulungan ka. Ni tatang deja. Anyat mapaspasama ka ni tatang. Di yuluk-lukat ang tirinaw bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasama kada kayo. Ala, kasla da itartarayan niyo, tatang. Awanan bain na jabal daw. Na, dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Naimbag asa nakatarayak. Ay, jak maklaw tinaramid na. Jak laim pagarap. Bading matgayam na dya alalakay. Anya? Idarum ko lakuman kahit mabainak. Isa baybay anyaon. Ala,
Ay, saan na masapul nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibagana ang natairak. Bading matgayam ti lukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanu ni Dulpaw. Ijay kataltalunan. Ha? Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanu nga asawaan ni Dulpaw. Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga ron. Ayan o kasto iti kinatao. Nukasta. Wala nang badingak. Basol ko nga ron. Jakmat nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala. Ay, di ka nga ron nagsangitan. Di ka madanagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgen kalata nga anak ko, Baldo. Tatadul po. Mabalin ti umay. Ha? Pangasim baldaw. Di nakpadpadasan ta ang mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbuteng kanyak tata. Iso ngay mayak. Ta umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken ka iti kalabas. Ha? Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik. Saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Pasensya kan. Kanay dumistansya akin kan. Kan alamon dyan luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangaasim. Di kan umay dito'y balay. Ay, nukasta. Mga sawa kan, Juan anak ko. Wala na. Ay na. Nagsaya at nadamag data. Ay, maragsakan ak launa yan ako. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga min timang kankantyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung timakan kantyawan. Makadandanog ak madamang kankantyaw kanyak iti baak. Ay na. Ay, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbait nga ado ti managkantyaw dito'y lugar tayo. Huwag nga rin Amin samot na natattao dito lugar tayo kat managkantyaw. Sapay no isuda mo ti kantyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makantyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Huwag matkat diya. Ala, agsagana kayo nga rin, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsain? Taga kabangibang nga ilay, kasinsin Juway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kantyawan yaw. Nukas ka. Graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsain. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaan. Kung lano sana kung na maadaan iti apo kaw. Kahit naimbag ano ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain. Di san mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na karoon makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malangaraw. Nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, nanan. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay.
Hala mo da kita'y baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, bareng makaasawa da mo tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Apay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan mi ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkang kantsaw kan kaakas iti naibagam kanya. Kun nga raw, mais estresak ide, tunggal kan kantyawan dak. Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pait ni na asawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan. Sapay ko matagtali na ti kinasingpag mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ka. Isa amatayak madla na singpot lataid na bakit. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mo tamamut, Juan. Pailaan. Saan na ita nakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko, idinalpas ti kasarda. Naghani munda. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tegayim ko. Nasikugan da maadagos. Ket sika aghani mo tangarod no kasta ti kunam. No siya klamay sa uray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon nyo? Mayat ananan. Iso na lang, takas lang na bambano gaklaunay. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadaan aklaki ti adagusan iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan na Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karuprupak tukuma. Triplets ko mati sikog na Edna, tapno mamaminsan. Nauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Ngalangar, ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso nung gapoy ti bannog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan. Kuwan nagagat pa yung agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Ti lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, yin intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka. Kuwan siyak ti para gamit ti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan ni stambay. Ay, konsumisyon na jay asawak. Kasano nga ro dagiti mga anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kamin ay iti utang. Puro utang tikan kanon may, Edna. Isu nga ay na po apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayt ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Jay lamamutaw ti paggagatan na. Awan ka di pa, Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan.
Ha? Apay nga ta. Sino nga tangay kada diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at chimpupay ita, ah? Wano adda puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, ah? Pulimin tupay tinagadot anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siyak ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangaruden at aguray lakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita? Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay nga ay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na ti agputaw tanay. Mapanan ti tawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Ngama, talagan sa nga awan pa'y. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't putot, maho ka anakan. Adan to, uncle? Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw, no awan mo't putot, maho. Awan useless ka anakan. Apay aya, adidak sarsardengan akan kantyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kantyaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kantyawan yu kanyak. Apay akasta kayo? Nanay. Di ka nga rod agungit. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tama nga no makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 kon friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapanan ti tawin. Ay, awam mo nga rod. Apay no aghanimon kayo manen. Sa balimot a lugar ti papananyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglib pay laang. Ure man agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalin ti aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakit? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan laan. Bareng maagdaan tan iti anak. Padasan ta ka di taghanimun iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung aglangan ak. Italaang manan nga aglive ka. Tiyadan, bambanog la da ita. Talaga siguro asaan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan ti namnamak bakit. Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburan iti anak. Saan mo't la adata ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. So nga ayos lang dita. Alala, maturog takit di. Nagsapa pa'y lang maturog tan. Tawan mo't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan tayo ti anak, kag sadut-sadut ka mga men. Ay na, bambanog lang dita. Maturog takit din. Payakas ta tilanggam nga imay dito'y balay, Edna adakaw. Ay, naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Dayjay may, nakabsat mo may. Di na mo ti aktipid iti anak. Masikpay la jay inaudi nga anak da nga masikog manayin. Mayat ki di ati adut anak na nanang. No, adda maipakan. Ngamkas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputaw ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay,
Sana all nagagot. Nay, nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Ah. Saan dak amagets, nanang? Oh, adto iti sweldok bakit? Nainayon di tanti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adalat ta savings ta bakit? An-anwan ta nga iti adu nga urnong nawam mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, di may papan iti da ita. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sada na adaan ni iti anak. Ay na, bambanog da ita kunak mait. Awan da itaan. Ngala, inka agitasaran ta, mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Aramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailaw. Ay na. Saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulaang dayta. Pampanunutan na ngamin asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kanu dayta, nanang. Anya? Namin adu kanon na pinadas mi. Ngem awan kanulat ta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako taiso pa ti sweldo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Napukawan ka mo kanon itinamnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di nyo manugang iyo. Ipilit nanto matagsikog ket talaga nga rod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang awan. Bambanog laday ta. At iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita, ta nagsasaro no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Nay, apeng aglaladot ka ang mga awat iti sweldok ngay. Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wanak. Ta makaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mait? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nga agtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Alakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiad na nanang. Nay, ija ka amo Awan ijay silidyo ay Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko.
Jak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila, ang trabaho ak dito eh. Ah. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko ti umadayaw, ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Na. Di mo't agawid ang. Mano atawan na ni di Manila. Di mo't agawid ang. Nay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya! Nay, apay nga tangay. Diyan mo na nang insukat nagsamatan di manugang yaw. Di kag pampanunot iti negatibo, anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awag. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Agulimag kay man matanggal. Imbasa patib ka rin yung ti pakinagam ko. Kastama ti bagbagayaw. Ay, damag kumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talagang ay sukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawinan, asaan na nagawawid na Edna. Umawag paigan ka, sana na kan. Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden, Di kan mang namnamakin kwa na barok. Amangan no insukat na kan. Papanam, Juan. Iji Manila na nang. Inaksapulan ni Edna. Anya! Ay, anak ko naglawa ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di mo't ngamin umawawag kanya kon. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturungem ijay Manila. Una nang. Natulag ko ni insan ko. Dua kami ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit anyat ko na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay, insan. Isu akla aton ta. Alaman nga raw. Mapantang nga raw dun insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak na sa pulan kamutlangan. Ako rin ka. Apay nga'y amasikog ka. Uwan. At di kay mabalin apastrakan ta. At dati asawak ni ta unag. Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi to'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Ila. Agsalat naman natin. Ay, sa kamad gayam data, Elmar. Katuan agsalata. Nagyaman na ka din nga. Kunak no, mauna anak manin amang salagin ka, Risa. Imbag, tas saktiin mo na anang kurtis yakin ka. Pag iinagawan da ka ngamin dito sa laan, Risa. Wan nga rod. Saan ka kadi ang mabambanog agsalsala, Risa? Ay, haan mat Di ora agpat-pat nga agsasala tayo. Hana ka mabanog. Sa bagay, nalaing ka ngamin agsala. Han mat onay, Elmar. Namragsa ko ngamin ng tema kisalsala. Ura ibagada nga kuto-kuto akiti salaan
At least kat agin enjoyak. Ah, huwag siguro, ado tagar aram kin ka iti salsalaan. Uy, ado ngamawan pa iti inaklon ko. Awan mat nga mente makurso na da kanya da. Pasigmat nga artak dagiti agar-aram. Deja ko man nasyang pati kayat ko. Jawan ti bisyo na. Aya. Ada nga ta pakaikarya no agara makin ka Risa. Hanak man nga luklukon iti kasta taba ka mamati ak Elmar. Uy, Saan ka mga nabrama Risa? Agpaiso ti bagbaga. Ay, pasensya ka na Dito yung salaan ti pagdagdatulak ka. Bayan, taumayak to yung balayaw. Taumayak agaran. ay na. Okay lang mat nga ora ito yung ti pagdatonam. Awan mati problema. Sigurado ka, Risa? Uwan, danag mon aya. Sige kit di. Nag-ano ti mang araram kanya kiti salsalaan. Iso nga, nairuam ako ni ti kakas. I love you nga Rod, Risa. Ay, sigurado ka? Uwin, Risa. Idi pa'y lang agayatakin ka. Nagpintas ka nga, men. Kan amok anasingpot ka. Ni, nagsardang matante music. Ay, intag tugawan. Madamdaman ton nga song batak data niya. Inton sumarunong agsalata. Sige, intang nga Rod agtugawan, Risa. Di kan panawan iti nagtugawan. Tapno, sigurado asyak ti makauna ang mga isalakin ka. Dahil dyan iti ararman, kuto-kuto ti salaan. Uray sa dinwa salaan ka always presain. Gagangay na atatang tabalasang nga Rod mo. Eh? Kan saan mo lang iso ti makisalsala. Wenagam iso ti numero 1 a present iti kaskasaran. Awan pa'y langanan na asalaan da dyan. Gagangay na iti balasang datang. Balasang nga Rod. Manual lalaki, hindi nangigigam iti sikit na. Saan na mabilang? Nagsardeng tumot lang makisala. Intun nagdan asawa na tatang. Nagagatupay ni Risa. Nagagat ang makipurpurdiya. Sa bagay makiday. Ala, makaamu ka. Isok kaya mau. Hanggang, kaya nakangata. Dakay tinamlamak tatang. Aklunan na kong itimabig na dyan. Nasingpet ni Elmar, Risa. Nagagat pa'y abaro. Nagasat kalakit din no iso ti pakiasawaam. Iso nga ron nga aklo na kon lili. Kaskan ko na nga ti type O. Diyan nasingpat nga lalaki. Swertim ano iso ti makagasat mo, Risa. Kat aklonam ka din na talaga. Uwan kadno ko na nga ikasar na. Uwan ko na nga dagusan Apay akayat mau jay man nakisala nga anak ko baraw. Wala na. Ay ayatik ni Risa. Kin sigo dahil nga amok aman nakisala, nana. Ay na, day tati pa kaung-ung tan na kanyak nukwa. Ta saan amaan anawa. No imbaga na amapan, mapanlat ta. Basta damadamag na kasaran. No jak mo palubusan, aglibas. Baybayan nyo lang, nana. Tagagangay ti balasang Mayat kiti Sabno adda isala da ije salunan. Dagiti daduma babalasang. Mabaindang agtugaw ije saluna. Ije kasip nga tantayan da. Ay na, no ni Risa. Awan baba inday jay anak ko. Isaw ti kaunaan nga agtugaw iti salunan. Awan problema iti daytan na. Paset ti biyag ti balasang ti makisala. Kasanungay abalayan, kaya't matan di kita anak tayo tagsimpa. Agkasarda ka naon. Ay kano kasta ti kayat da, awan problema. Adadamutin iti husto nga idan. Iso nga may kamay tapag sasaritaan tayo ti kasarda Elmer kan ti anak mo, abalayan. Ay kawan na. Tulagan tayo nga rudan. Uray simple lang akalaysa. Tinapatag, mabindisyonan ti panagasawa da. Ada di maaramat para iti panagkasarda, balayan. Tangay, maminsan la mapasamak iti biyag ti tao, ti kalaysa. Ay kaitid tayo na ti amin nakabalan tayo. Tapno napintas, kay naragsak ti maangay a kasarda. Ay katwan abalayan.
Sige, mangisabat kami iti may sa ababoy. Madaka-dakay tayo tabalayan. Taro siya. Okay lang nga oray awanti sabat yo mapartay. Ngem no kasta ti kunayaw, pagyamanan may. Papanamgar daw. Inak man nagbuya iji salaan, nanang. Ado ka nung tibisita, Kent. Ayan ni madang mo ngay. Apay ngawan man nandito'y balay. Diyakan mo. Imo na siguro iji salaan. Amo yung matanda diya kabsat ko, kasapaan, no salaan ti pagsasaritaan. Anyan day jaya kabsat mau. Ada nga rod nobyo nan nga bukuto-kuto pa ila iti salsalaan. Nay, ada ka magam dito balay, Elmer. Kunak no ada ka di kasaran. Masatutak tatang. Nabanuga ka ng gapo di talong. Kunak no kaduam ginubiam ang makisalsala ijay. No kasta? Aday generisa tatang? Kewan, mayati sa sala na ijay. Diretso ti panagsala na. Ewan pa inananan. Kasjay ti asawaan. Nubia mo ni Risa. Ang adda pa ila ijay makisalsala. Pag sisinublatan da ngay igaman di si ike na. Wala. Baybayan nyo. Tay papas na ti makisala. Balasang pa tatang. Tentong nag-asawa kami. Agsardeng laki din dahi dyan makisala. Wenagem agnobyo kayaon. Apay di na impakada ti ipapan na ijay. Saan Ta kalugaran tayo mo dyan nagkasat. Saan na masapol nga ipakada na pailaang tatang. Ha? Inton bigatan ti kasat Risa. Wan nga rod, Elmer. Iso nga maturog ta iti agmalmalam ta. Tapno maka-charge ta. Ta sigurado nga mapuyat ta. Una, mabalin mo nga oray di tanto makipuyat intong bigat, Risa. Maturog tantong iti oray alas 10, wano alas 11 iti rabi. Bay antay da agsasala, ta maturog ta. No makaturog ta sigurado nga min nga naariwawa inton bigat ta adumanan ta agsasala. Ay na, excited akon, Elmer. Oray siya ka, nakaraglagsaka nga raw. Ngayon, maasawak mo lain ti babae anabayagan akras ko. Ay ayatan ka, Risa. Ay ayatan kamat, Elmer. Kitayam di asawam, Elmer. Kasaryo ita. Ang isukat ti makakaada makisalsala. Baybayan yung tatang. Tamaudin apan nakisalan rito. Bayan nyo magpapas. Ay, insukatan na pa iti hustaw. Nagpalda iti nakiteng. Uray ko man o sika ti kasala na. Sa bali mo. Sika ati rumbang nga magisalakan ko na takasaryo nga raw. Kain rumbang la kadwain na ka dito'y lamisaan na nagtugawan niya o. Agtugaw kumalag dito'y Ala, baybayan nyo tatang. Saan na balay? Tamaudi ita na panakisalan. Risa, maturog tan. Tapno saan tama po yata. Bay-bay amon nagitag sasala dita sa luna. Jakmat nga ron makaturog no adda na ariwawa, Elmer. Umayak lang agsukat. Tani, naglingling atak. Agsubli akmat lang dita sa lunan. Anya? Apay, di ka pa nabanlo kaya? Haan? Ipapaskon ti makisalatad tataadan asawa. Saan akon nga nawaya? Iso nga palugudan na ka din. Ay, alang nga ron. Mapangkan. Ngam di ka unay agbayag Urayak ti pa nagsublim dito silid ta, Risa. Ay, maturog kalatan, Elmer. Maturugak tulatan no makaturturugak. Ala, anya pala kukuam dito sa lunan nga manang kat parbago nin. Itay pa asimrek ni Manong Elmer dita balay. Apay, di ka pa'y mapan maturog. Jak nga ron makaturog. Ngalaw-ngaw kayo matlang. Iso nga makisala akmat Ay, kasaryo, ngam si kati makakaadang agsalsala. Adan asawa manang. Saan ka nabalasang? Katbibiyang mo kumangamin ay agardo. Las lang nga ron nga agsalak. Baybayan na ka di. Nalpasan ti kasaryo kay ni Elmer anak ko. Agbalbaliw ka mat siguron. Saan kan abalasang?
Isu nga agtalinaed ka kumani di balay da Elmer. Ay, kastoy gayam ti biyag ta ada asawa na nanang. Hanan nga kaslay jay sigud nga nawaya. Wen saanan akas idibalasang ka, amakapan ka iti sa dino man akayat mo apapanan. Ngam ita, adan asawam, adan mangigawid ken ka. Ay, sa bagay, nasingpat matkit din ni Elmer. Patsak nga hanak nga paritan day jay iti kayat ko nga aramiden nanang. Aramidem nga, Katno ada kayat ko nga papanan akas jay. ay narisa, agtalnakan kunakmat nay. Di kalaagbain, adan asawam ngam agbulakbol ka pailaang. Sa bali idibalasang ka, sa bali ita. Makaburing nga ron matagigyan iti o nagtibalay. Kaslahanak nga makangangas wadak lang iti balay. Kaya kayat ko tagal aliwaksay nanang. Elmar lakay. Ada nga iti agkasari di bangir nga barangay. Makikuyugak man kada adiyang konya. Abay, amom jag kasaraya. Haan ngam nakit-kitak. Inakman agaliwaksay. Mano nga minan nga bulan nga nakakulungak lang iti balay. Ala, basta agawid ka tagos Un, ingkam lang makipangan. Alan, di kan sumurot manang. Da kami latan ti mapanijay kasaran. Da kami lababalasang ti agkukuyog ang mapanijay. Ha? Anya ka matengardo? Apay nga paritan nak? Tinakto pa'y paritan di asawak. Si kanto lakit din. Ala, kababain. Si kalat ada asawa na ang makikuyog. Agtal na ka man matgardo. Nung kayat mo di si kanta agbate. Basta sumurutak. Kakaiso na nga pinalubusan nak ni Elmer. Aginjuyak pa nga galiwaksay kabayatan ti kawan pa lang ti anak me. Saan sa amot ang nagawid di asawam idirabi ay Elmar? Nagawid. Parang hindi sumangpot, tata. Anya, nagpatpat nagmanay na nakisalsala. Uwan siguro ta salaan mo't yun na panhanda. Ay, agruam nga day tanga asawam. Ungtam nga minmit pampanuy-nuyam tumay. Diyak kahit nga gaba kami tasawak, tata. No kayat mo di siya ti mga tipakin ko uray ungtak. Ay, saan ang tata? Ang mga gumura. Kanya pitaramida na. Adda kan nga asawa na. Ang mapampay mo ilag papaigam iti sikat iti sa bali alalakay. Ay tunkuan saan la adya sikat nating igamandan. Ala, baybayan yung tata. Nagkari mag-ideya, maudi ka nun day jay, apan nakisala na. Masikog ka kano ko na ti doktor bakay. Sumatlagay ang maaglaladutak. Awan gaganay kayak. Ay, makapasadot matirumwar. Sa paada kayat ko nga kanan. Anya day ta? Ibagam tainak mangala. Tanuawan dito lugar tayo. Mapanak ija ilita man lang. Yala anak man nga ro iti bulpen kan papel. Isurat ko dagiti kayat ko nga kanan. Ta iso tigatangam niya. Sige, mabit lang, bakit? Nukasta, masikog kan, Risa? Uwan nanang, agduwa nga bulan ng tiin inawak. Isumat la di kan rumrumwar Madmadimat nga minti bagbagik. Iso nga agkulkulungak lang ito balay. Ala, anong sampay laang? Kasta talaga ti aginaw. Naimbag to lang malampas am ti nginaw mo. Ta makarwar kan tumanan a makikaruba anak ko. Ay na, nagmayat gayam no aginaw ti kabsat ko. Agtalinaad gayam iti balayda. Ay, wan, taglaladot ka na. Awan gaganay gayan na. Iso nga agid idalat kukuan na. Sa tulagayam aglangan iti salaan ni Manang no agsikog. Hikat mayat Nakarkaron to siguro nga agtal na inton makapagpas ngayan. Ta syempre, addan ton anak na apangibukbukan na iti atensyon na. Ay, mayatan tirek na Elmer. Nalampas akon je pa na ginaw ko. Ray mawatak pa yun. Kan saan akon ngaglaladot. Di nasaya mo kasta ba kay? Ay, rumwarak man nga rod niya lakay. Inak man agbuya dya kasaran itabang nga baryo. Anya, maluman. Ideal daw kumaana pang ka.
Ay na, napudot iti aldaw. May mayat numalam. Ay, may liwakon nga agaliwaksay. Isala ka ko Marisa nga masiko kamat. Saan mat nga lapod data, mang kardiyang? Nanay nga klatamat nga agsala nga ure masikuga. Aya. Ala, umay kang arudan tayong tagsala, mang kardiyang. Kakaiso na nga nakarwarak manan ije. Walay! Ang mga numabuyan no ka nga adiyang. Sanan. Angaw ko lang dadjay. Ay, na umay kakigdim. Kabalak ka naman. Umay kay! Ay na. Ay, pasensya kan, Elmer. Narabya na nga nag-awid ta, kas ano kat nagbuyak ngamin pa ijay salaan. Nakisala ko naman. Ha? Masikog ka. Yung mapan ka pala makisalsala dita. Di mo pampanunutan ti salon at yaw iti sikog mo. Sorry nga rodan, Elmer. Ha? Di kan rumah dito balay, Risa. Uray addag kasara ka rumah. Di ka rumaray. Tano aramidem ti kasta dagas ka kanyak. Ha? Di tabagim lang ti pampanunutan, Risa. Di mo pampanunutan tagbaling anak ka. Agnagam ka kuman. Manang, pagsaya ata nyo iti sikog buter aramida ni Bayaw. Madanagan laki di dayjay. Saan nga min ama iparabang ti agpuyat no masikog kang? Itala ngamin nga inong tanak di asawa. Basol mo Apay nga min na makisala ka pa ilaang. Masikog kan. Apay, di ka agbyag no di ka makisala? Mabalin mo matla ti agsala-sala iti balayo no kayat mo Idi pa katkaslak nga bagtitan nga agsalsala nga awan kadwana. Urawawan mata. Basta likli ka mo, ti mapan makisala. Tani, dakulan ta tiyan mo Babae, timpas ngayon mo bakit? Nagpintas nga ubeng. Uwin nga rod. Ay, himbag ta nakapas nga yak matlaangan. Awanan tinadagsan ito itiyan ko. Wala, nagpapiksa ka, Risa. Tangkadam ala imbag ti panagpas ngayon mo. Ayabak nila lang, tayo supay lang timang patanggad kain ka. Tapno makatrabaho bakay. Lakay, nakatanggad akon. Napigsa akmanan. Mayat tapno napigsakan ang mga wawil iti anak na bakay. Bantayang mampay di anak tata da papanak Ilmar. Papunam. Ay, kwa. Inakman makiatindir iti kasar. Anya? Ay, di ka mapa. Bantayan ko iti tanak ta. Alamat ton. Ita lang mat. Promise. Saan ko na Saan ko maanatangkan ti ulo, Risa? Nanang, ni manang jagsalsalan ni. Kita nyo, maya ti tsatsaan na nga uray uba na ti anak na. Ay sus, uray lama ipalapalayo kan ti anak na agsalsala. Ay naglukon day takabsat mo. Inkay anawaan. Di nakmat ngaming dengdenggan. Mal, taibagak nga isardeng da pay latin music. Tapno agsardeng nga agsala di kabsat mo. Bantayang mampay lang da anak talakay. Papa naman ay. Inakman agbuya di kasaran. Kan makisala ang matan ada mangisala kanya. Ay, ala, mapan kan. Bantayam di anak ta. Basta mapan kan, Risa. Nanang, nakita yu da Elmer kan di anak me. Ne, saan mat anak kau? Apay, napanagdaya. Ang kung amin nasangputan ni Suday jay balay, di parbangon. Pati nagijabad badudawan matan. Anya, napanam ngamin aya. Apay aparbangon asimbang pet ka. Kwa, napanakmat lang nakisala. Dayta ti maganab mo. Pinanawan na kalakit din di asawam. Ha? Napunwan siguro di asawam iti kasta nga aramid mo. Kanayon na ka nga ati paan amapan agpuy-puy at makisalsala ngam nagtangken may taulaw. Awan dengdenggam. Anyagay ita, nauma siguro na adya asawam. Nanang, birukan tayo ko madahil meron kan di anak me. Pangasiya.